na 16 nemaKorinte esibili sahluko 6 verse 1 nemshumayeli sahluko 9 verse 11. Johane 1 verse 15 na 16. Livi waba ngumuntu wahlala kanye nathi agcwele umusa neliqiniso. Sayibona enkathimulo yakhe lengeyalotelwe yedwa kuyise. Johane wafakaza ngaye amemeta athi, "Nguye lona lebengikhuluma ngaye ngithi, lo lota emva kwami mkhulu kunami, ngoba yena abekhona ngaphansi kunami." Bese kungivesi bani loyo sisi? John 1 verse 15. Okay, 16 ke. Bese uvalile. Ngobe ekupheleleni kwakhe sonke siphiwe umusa etikwemusa. Sonke siphiwe emusa etikwemusa. Sihloko sethu lamhla lesikhulumela kuso sithi sonke siphiwe umusa etikwemusa. Sonke semukele umusa etikwemusa. Sonke siphiwe umusa etikwemusa. maKorinte esibili sahluko 6 verse 1. Ndlovukati yaseshebha yathi kube ive ngeluthumo laSolomoni. Where are you now? 2 Corinthians 6 verse 1. Yes. Kusi ngiyakhumbula nje izindlovukazi yasesheba angiyikhumbuli ngala kumaKorinte esisi. Ngeke sengibuta nje ukuthi where are you? Uyabona mawuthi uyapressa sekuzubela kuChronicles kunenteka sekuzubele ngalapha. Yes. Ngenteka ukushonise kumaChronicles. Njengoba sibambisene naNkulunkulu emsebentini wakhe. Yeah. Siyanincenga sithi emukelani umusa waNkulunkulu ningawendi lide. Yes. Nivile ngale ukuthi siphiwe selithi wemukeleni ningawendi lide lomusa. Ningawendi lide lomusa. Into loyiphiwe uNkulunkulu uthi ungayendi lide lento laphe yona. Makhona lokukhulu uNkulunkulu la sendele kona ngetulu kwetinto kumele sinado nyalo. Ngulo musa lo sisekelo saletinto letingaba khona tinto letingalunga. Sinemusa wekuthi konke kungalunga. Umusa, unmerited favor. Umusa usho kwendelwa into lenhle kungakagadwa ukuthi kube khona wena lokwendako in return. Ngaphandle kwekugadza ukuthi kube khona lokwendako wena in return. Kungumusa lokho. Kungumusa. Bese ku ake sesibone tibonelo kulo Musa kumshumayeli 9 verse 10. Mshumayeli 9 verse 10 verse 11. Wonke umsebenzi losetandleni takho wente ngemandla akho onke. Yes, ngithen loyo. Ngobe ethuneni lapho uya khona kude kusebenta nekucabanga nelwati kanye nekuhlakanipha. Kukhona lokunye lengikubonile lapha ngaphansi kwemthunti welilanga. Ematubanela amakhulu akusiwo lenta umuntu aphumelele emncintiswaneni. Yes. Nemandla akusiwo lenta uncobe ekulweni. Kanti nekudla akutholwa ngulabahlakaniphile bodwa. Nebunjinga akusibo balabahlakaniphe ngengqondo kuphela. Impumelelo ayisiyo yalabanelikhono, kodwa sikhathi nemathuba kubehlela bonke. Amen. Leli verse leli mangabe walithwebela nga red lamhla ngicela ulithwebele nga black
noma nga-blue noma nga-white noma nga-orange. Ngicela leli vesi leli uhambe ulihlabela, leli vesi leli uhambe ulukhuluma embi kwesihlahla, leli vesi leli uhambe ulikhuluma ekhumbini, ebhasini, emgwaqweni, emotweni, ehhovisi. Leli vesi alibe yi-theme yempilo yakho. Kunemkhicito nami ngitimangele ke makubuya emphefumulweni wami kuthi awu Nkosi wangibabala ngemsalo ngaka, kuthi kube bekungathiwa ngisebenzela inkampani, ngisebenzela inkampani lengadepend ukuthi umuntu unelikhono lelinganani. Le nkampani idependa ukuthi inani yona lengenda umuntu aphumelele. Le nkampani ayibuki emakhono ebantu, ibuka likhono lelizulu lengiyisebenzelako. Kule nkampani lona lobeka nenhlakanipho uSolomon, ngiyathi ukuthi siyayisithandaza, awu Nkosi ngiphe inhlakanipho yaSolomon, but mawungafunzi le nhlakanipho yakhe it's useless, ngoba le nhlakanipho yakhe sewayibhala la Solomon. Manje akukamele ke bazalwane sivilaphe kuyibuka le nhlakanipho ngekuyifunza. Kube ngazi ukuthi masithandazelele inhlakanipho sentela okukhulu, asithi sithandaza siphinde soyibuka le nhlakanipho yaSolomon. Manje Nkosi ngiphi inhlakanipho yaSolomon, but ungafunzi incwadi lefana neyetaka ngeke kube enriched by the wisdom of Solomon, because the wisdom of Solomon is already here, ikhona wayibhala. Le nhlakanipho uyathi uma ungathatha incwadi yetaka uthatha incwadi yeMshumayeli bese ucaphela ukuthi mbalithi thola inhlakanipho, thola iwisdom, netuluka konke longakuthola citha noma yini uyithole, ungasho ukuthi haleluya praise God, but ulahlekele uhambe uthi angiyoyifuna. Ukhuthalele kwenda ngoba lo muntu lobhalako ubhala ngekwembulelwa inhlakanipho uNkulunkulu. Lokuthi ibhalwe ke bazalwane, ibhalelwa lokuthi sine nawe akusadingeki. Yebo uJakobe leyasho lithi mangabe siyayiswela inhlakanipho asiyicele, but thina sesihlonyiswe ngalokhu ngi2 asafanani naSolomon. Solomon kude la bekubhalwe khona, thina sesingacela sithandaze futhi sesingayifunza inhlakanipho, sesiyayithola inhlakanipho. Le nhlakanipho ke lena ithi ematubane lamakhulu akusiyo lenda umuntu aphumelele emncintiswaneni. Le nhlakanipho ithi kusho ukuthi noma ude ematubane but ungaphumelela emncintiswaneni, ungaphumelela emncintiswaneni. Kusho le nhlakanipho lebhaliwe la lefihliwe. Kepha ke uma ngathiwa nje kuyagijinywa sitabe sisuka kamanzini siya kumathapha kamahala noma sisuka kamahala siya kumathapha, sitawufika siwini le kamanzini noma kumathapha, bangakhi bethu labathi ngekwaleli vesi leli noma ngide ematubane lamakhulu nami ngingawina? Libe livesi lisho lithi akuwini labanematubane labakhulu, kepha kulula ukuthi sithi disqualify sithi awu mina ngeke, mina ngeke ngize kuwini. Uyathi ukuthi kungentekani kulolo matubane lamakhulu? Kungenteka abe ne-heart attack ashayeke phasi. Unawo lamatubane lamakhulu but akawiniswa ngiwo, ngoba kukhona lokungenteka between la sisuka khona nala siyawubeka luthi khona. Kunekwenteka gamuka umbala ematubana akhe lamakhulu angasamsidi,
bese siyachamuka nabo gogo maziya huy sesiyamenca sesiyawushaya insamo. Ematubane awendi umuntu awine emncintiswaneni. Ngiko ngithi ngiyajabula mangabe ngathiwa inkapani yasezulwini ngisebenzela inkapani yasezulwini lengabuki tikhwepha temuntu leta netikhwepha. Lengabuki likhono lemuntu leta nelikhono. Buze ende konke lizulu lelibheke ukuthi akwende. Nempumelelo ayisiyo yalabanelikhono. Nempumelelo ayisiyo yebantu labanelikhono. Kodwa sikhathi nemathuba kubehlela bonke. Sikhathi nemathuba kubehlela bonke. Jabulane usebenzise lithuba waphuma nentombi labanye abakalisebenzisi lelithuba. Labanye babuka intombi ukuthi imzukwana nje yawukhemanta emfuleni kanti emanti asangena endlini. Wasuka Jabulane wayigatha lapha ayigatha khona asmart ukuthi wayigathaphi wasebenzisa lithuba. Wasebenzisa lithuba. Ngeke usebenzisa emathuba bazalwane uthola nje impumelelo. Ngeke usebenzisa lithuba uthola impumelelo. Basala bakhala labanye abahambile eJabulane. Abahambe nayo Jabulane. Labanye bebasolo bathi ngitawu. Lithuba lavela baphike kwembathe basudu bayekela lithuba. Ngoba intombi ayigana umuntu wemasudu igana umuntu losebenzisa lithuba. Ngiyakhuluma ngize ngibe kunabafana naba la. Khona abantu abaxoxa la sontweni babethe badala babo. Ngiyadlala gents, ngiyathi sikonke kunesikhathi phasa emthundweni langa. Hallelujah. Amen. Emathuba. That is what God has given us. That is what God has given us. Akabonge uNkulunkulu ngebagcotshwa bakhe ingceko lathi ihlomise ngemandla. Batawukhuluma tinto kumbe longakaze waticabanga ukuthi kuvuleke la bekuvaleke khona, but emva kwaleyo yonke imithandazo ngeke kune etulu imali. uNkulunkulu utakunika lithuba lemali. Utakunika lithuba lemali. So ungahambi uyifuna phasi uthi hawu ngoba sekuthandaziwe ngidayithola phasi. uNkulunkulu utakupha lithuba uzoyakha. Utakupha lithuba uNkulunkulu to go and make it. He will give you the opportunity. He will give you an opportunity. Ngariwinda futhi ngibuyele lapha ethi intombi emajaha ufuna umfati uNkulunkulu ngeke amehlise eMariya ocwebileyo ngqi phasi futhi nguye ke lona uyawuhlala solo ucabanga ukuthi ngongozi imvete ephusheni imvete ephusheni bebathi kuphike kuvela bogogo ephusheni ngivele bogogo bebathi phikuvela bogogo. uNkulunkulu utakupha lithuba lekuhlangana netintombi. Hawu baba noNgcwele membule enkosi vule emehlo and see. Vule emehlo and see. God will give you an opportunity. Utakupha uNkulunkulu emathuba uthi hambe esontweni utambona, hambe ecampini utambona, buya next week ngemgcibelo utambona. Wena no uphike ebuzila, you are wasting your time. Utawuphuma emathumbu. Hamba uye la utambona khona. Hamba la utambona khona. Hamba la utambona khona.
kuyenteka ube busy ngento la ngayifuni lo sisi ufuna liteki la 3000 ucabanga ukuthi angabona leli teki kathi awabona emateki ehe you are wasting your time so uthemba leli fiyongo lakho uthi ngabona lelana make the most of every opportunity wamiyekela lamhla angiyadla hayi lamhla wamiyekela uyabuya next week sekumajabulane la ngiyanibeka bazalwane egameni lenkosi ngithi angisho ukuthi lo sisi lona bazalwane bawusola umbuke sole ma microphone bawuthi wendani ngoba lokhu bekusho ukuthi lo muntu unenhlitiyo yokusebenza solo mele emazulu kuthi avuleke oh yes God is good bazalwane yes Izenzo 10 verse 34 na verse 35 waqala wakhuluma Petro wathi nembala sengibonile ukuthi uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu bazalwane uNkulunkulu akakhethi ibala lamuntu uNkulunkulu akaphi impumelelo kulabafunze kakhulu mangabe uNkulunkulu ukuphe lithuba lekufunza ngicela ufunze uze wenyanye igrace ikuvulela umnyango lokwenda lokufanelwe ngilomnyango sekumele ukuthi ukusebenta igrace itakuvulela obviously ikuvulela ibusiness but lokuvuka kumele kwendiwe nguwe naye kwaloko itawukuwa limale le business but njengaloko silabazalwane niyathi ukuthi ngekwemusa siyafanana silingene why God ngisho lo uNkulunkulu wakho lomkhondako he has no favorites Bude uNkulunkulu labafeva kangcono kakhulu kunalabanye longahlala ubalisa uthi bekufanele phela bozibani vele bozibani kubafanele bona batalwa kuphi bona vele bakhanza tinhlanhla bahlalele bona phela vele banjanjanyana God has no favorites akafevi umuntu uNkulunkulu kepha wemukela bonke labetako kuye sonke livi lenkosi lithi siphiwe umusa etikwemusa yes ngicela kungayi kakhulu kuJohane sahluko 5 siyayathi le ndoda echibini laseBethesda ngicela ungicalele ku verse 3 ke sisongifunzele John 5 verse 3 bekulele kuyo ticumbi tetigulane timphumputhe netinyonga nalabebafe tinhlangothi bonke bebalindzele kutanyatanyiswa kwemandi labanye bebangakhoni lokhu labanye bangakhoni lokhu nalebe banetindo letifile bebalele lapho bonke livile ngo bonke lithi bonke bebalindzele kunyakatiswa kwemandi bonke bebalindzele buletindo letintsatfu lapha ngulokwekuqala lokuthi leli chibi belinyakatiselwa wonke umuntu noma ngawunalihlobo luni lwenkinga emtimbeni wakhe leli chibi belite emehle kubuka ukuthi hayi ke wena but leli chibi likhomba igrace yaNkulunkulu lesiphiwa sonke ngekufanana le grace
is available to all. Lichibi belinyakatiselwa wonke umuntu. Kwesibili lendvodza ngalokuba la verse 4 sengafunzi ngayo. Yes. Bekuvame njalo ukuthi kwehle ingilosi yenkosi ifike iwatamatanisela mandi. Bekuthi lowo longene kuqala emuva kokutanyatanyiswa kwemandi aphile esifeni sakhe ngobe ngabe saluphi luhlobo. Yes, verse 4 labanye ngiyathi emabhayibheli kodwa iBhayibheli lithe verse 4 but uSamuel lapho wabe suthukuswa nje Samuel lapho kulabanye nje kusuka ku3 bese kuba ngeverse 5 but ngiyalithanda leSiswati ngoba linaye verse 4 bese verse 5 uthi teni Bekunendvodza lapho leyase igule iminyaka lengu-38. Jesu wathi kube ayibone ilele lapho athi nekuthi sekuphele isikhathi lesinganani igula. Yes. Wathi kuyo uyathanza yini kuphiliswa? Uyathanza yini? Ngalama amagama ke lendvodza la he was in a place of possibilities. Beka senzaweni yekuthi tintfo tingenteka. Beka senzaweni yekuthi angaphila. Beka senzaweni yekuphila, enzaweni yekuphiliswa. Noma iminyaka bese ihamba hambile, kepha ngiyayithanza inhlitiyo yalendvodza ngoba yahlala solo ithi noma kungakenteka eminyakeni lophelile kulona kutawukwenteka. Wahlala connected to possibilities. To possibilities. Letinye tinto tisilahlekela ngekusuka ethembeni. Ngekusuka ethembeni. Masuka ethembeni lalokuthi lento isenekwenteka ngula sitilumula khona kuma possibilities. Ngula sitilumula khona kuma possibilities. Yes. Ngilastilumula khona kuma possibilities. Leni ngoba uNkulunkulu emathuba netikhathi usipha sonke. Ngicela lo lwimi lwabonsondo nzima ebhizinisini kungabi lulwimi lwakho mawungumntwana kaNkulunkulu. Ungathi cabanga ukuthi lapha kubonsondo nzima bengiyini mina. Leli Bhayibheli lithe bathuba siyaphiwa nathi ukuthi singaba bonsondo nzima. Siyaphiwa. Siyaphiwa. Mangabe usesiphaza nyalo, that is your beginning. It's not your end. Emathuba netikhathi siphiwa sonke. Siphiwa sonke. Siphiwa sonke. Siphiwa sonke. Siphiwa sonke. Lo muntu beka senzaweni yema possibilities. Lokuthi nje unesikhathi uyaphila, you are at a time of possibilities. Usesikhathini sekuthi tintfo tingenteka. Naku ke lengifuna sikunake ngite ufika ekugcineni. Inkinga yakhe lo wekunene wabe sewuhlala uyabalisa. Ngathi wabe sewuhlala ubukela labanye. Ngiko masambuta Jesu kuthi uyathanza yini kuphila. Akasakhulumi ngaye, sewukhuluma ngalabanye. Sewukhuluma ngalabanye. Sewukhuluma ngalabanye labaphumelelako. Sewukhuluma ngalabanye labasheshe bangene. Lo abesacabanga ukuthi by the way vele baphumelela ngoba bona banematubane. Baphumelela ngoba basuke bathi position kahle. Baphumelela vele ngoba bona banemali. Baphumelela ngoba bona batalwa bozibanibani. Baphumelela bona ngoba bafunza kuphi. Baphumelela bona ngoba bathi bani lophethe. Lo muntu lo
bekahleti enzaweni yekuthi akaphila, kepha wase uyawasusa emehlo kuye, wase uba sibukeli salabo labeta batawuphila. Masa phendula Jesu uthi mina ngide umuntu longangifaka, ngoba njalo uma ngithi ngiyedama ungena umuntu embi kwami. Uyacabanga ukuthi kepha yini lo muntu mangabe eminyakeni lophelile bamshiyile, njengaloku athi bebamengcelela, kusho ukuthi kwengcelela bekuvumelekile, yini naye angengceleli? Yini angengceleli? Yini angengceleli? Soluhle lo tithoba kutawuphakanyiswa, but 38 years. 38 years. Futhi laba kusho ukuthi bebatithoba noma bebangatithobi, that is how it worked. Bekusebenza kanjalo. Kuthi kunganyakatiswa bese sewuyadingenela. Bese uyadingenela. Yena solo uhleti akangeni, uyabalisa esikhundleni sokuthi angene. Mangabe last year wabona ukuthi mangime la kukhona abasheshe babe lapha, nake nagibela ibhasi legcwalako, ngawagibela ngisho sengingumfundisi, le beyihamba le bekungibani le hamba lekudwalile, ngobani bakudwalile? Hayi lethu nabo mntolo yabokhula ngwane khona leta dale kudwa bewuthi ufuna ufike mangabe isuka nga2 azinye ita one way ihambe one way, ufuna ukuthi mayisuka nga2 11 zophethe isikhwanyana sakho ubeka lithe la ulibeka khona, akusho ukuthi awusakholwa usesiya umzalwane sewuyengcelela, awufuni kushiwa ibhasi kusitani kuba ngumzalwane otitho bakushi ulala utawulala ngoba kude la bekuthiwa bazalwane labashiwe ibhasi ngekuzithoba bazolala la bekude, bekufuna nawe mangabe kufakwa lihlombe ufake lihlombe uphendla indlela ungede usala. Lo uhlede esikhundleni esafake lihlombe kuze atawuphila, ubala labamengcelelayo, ubala labamengcelelayo. Jesu ngiyamthanda, akasho ukuthi ngicela babite bonke laba basolo bakwengcelela ababuye la, ngitshele ukuthi bakabani nginike ama contacts abo, I want to deal with them. Jesu wakhomba ukuthi yathi kuthini konke lokungenda uphile kula kuwe, konke lokungenda uphile kula kuwe. Forget ngekuthi uloyo angibani, uthakathwa angibani, uhambe ucabanga ukuthi nginjenje ngubani, uyangiloya kafuni nempumelelo yami. I tell you, God has given grace upon grace, and this grace is towards you. Impumelelo incubekela phambili, akaniki uNkulunkulu kubathakathi, kepha unike umusa etikwemusa waphathile sonke. Waphathile sonke. Kude longakwemuka inkosi lephe kona. Kude longakwemuka. Kude longakwemuka. Yes, kude longakwemuka. Yini le yambangela hlale enzaweni yekuphila ibe impilo yakhe ingagucuki, wacabanga ukuthi the best belongs to the best. Wacabanga sitinto letingcono dala abangcono, tinto leti kahle dala abakahle, tinto letimnanzi dala ababukekako nalabatiwako. Ngiyamthanda Hana, ekumcabangeni kulendzawo Hana wacabanga wathi, by the way, mangabe zakwethu anebantwana kusho sinami ngingaba nabo, kusho sinami ngingaba nabo. Akasho ukuthi hawu Nkosi siyababongela bosibani bani, wathi mangabe anabo sebababili babathathu sho sinami ngidaba nabo, nami ngidaba nabo.
lokungenteka ukuhawukele utililele ukuthi bosibani banako wena kawunako bantu ababo bayabalalela bantu ababo bayaphumelela bosibani babendela lokhu naloko uNkulunkulu unetindlela takhe bazalwane. God is so rich. Nantshela ngalinye ilanga ukuthi 7.5 billion webantu sola bafanani. uNkulunkulu unema ideas lamanengi ekwenta into yinye. Wonke lo mhlaba ngisho lokwemalayini la lokwema fingerprints la lo uyabona mawufika ungcavata lapha 7.5 billion webantu kude lokufana nalokwakho. God has many ways of making these small lines la. Angetulu kwa 7.5 billion yalo futhi akaphelelwa. Uyathi ukuthi lana abanye labatawutalwa kusasa labangi 7.5 billion kumbe utawakha njani emalayini abo for their own identity. uNkulunkulu akaphelelwa tindlela. Akaphelelwa uNkulunkulu tindlela. Akaphelelwa tindlela. Waqala wasola labanye wazonda labanye. Akusilubito lwakho nami lokho kusola labanye bantu kuzonda labanye bantu. No, that is not your line. That is not your line. Sicocile ke ngalesibili yaba matinyana nayilenye ukuthi probably lokunye lokwenda hlale kuleyo ndzawo yonke leminyaka kwaba kusebenzisa one way, one method, indlela yinye yekungena aphile. Wasebenzisa indlela yinye yekuthi ngidawuphila only if I do this. Only if I do this. Lapha ke ngula khona liqiniso limcoka for your freedom. Inkululeko ita ngeliqiniso. Uyathi bantu abethu kuyendeka nanathi kumbe sibatali. Uyathi kuyendeka ngekwati ukuthi kuze ngithola imali ngiphile ngiphumelele kumele ngibe necertificate noma lethi imbidlana noma lethi insashwana. Ngishito ukuthi mangabe uphiwe kufunza imathuba wathola funza kuze kube buhlungu. Funza uzuze babeke ndani Nkosi yami but ubuye ubhale exam. But mawungakaphiwa you are not a prisoner of your background. Awusiso siboshwa nesigcila sekuthi awuzange wafunza. Mase ufunzile ungabi sigcila certificate. Tekuthi njengalokho umsebenzi utholakala ngekufaka certificate envelopini ubhale application form umikise umsebenzi ngiyawuthola kanjalo kuphele 5 years kuphele 10 years solo ubambe line lo wehluleka kulo last year wahlala ngasechibini la bekuphilwa khona ngenxa ukuthi ingqondo yakhe beyithi buze ngiphile kumele ngihlanganise certificate ngene emandini ndawuthola umsebenzi ngiyabekisa niyangiva Musa. Kuphela iminyaka certificate dinhle akunamsebenzi akunamali. Jesu ngiyamthanda ngoba makambuka akazange ambute ukuthi kepha unayiphi qualification. Kepha Jesu wathi le season lokuyo inelivi layo. Le season lokuyo bungendeka emachiba anganyakatiswa kuvuleke emathuba kuyawusebenta. But le season lokuyo inelivi lekuthi uthole kuphila right in the season of drought. Kuleyo season la kuthiwa umsebenzi awutholakala tinkampani tiyavalwa ngeke sithandazele ukuthi ativulwe but there must be a way yekuthi wena nami sitawuphila kanjani even in a dry season, even in a desert. uNkulunkulu unendlela ukuthi sitawuphila kanjani.
mawufunza esingisini verse 6 uthi bese sithi esikhathi he was in this condition. Nalo ligama lelingikhiya condition beka sesimeni lesithide. Condition usho limitation. Usho ukuthi le ndoda they limited for 38 years. They limited for 38 years. They limited. They phila kuma limitations. Iminyaka yahamba but ema limitations bekamchanela ukuthi nguphi la ngeke aye khona, yini la ngeke ayidle, yini la tawuyidla, bobani la tawukhuluma nabo, bobani la ngeke akhulume nabo, utawugibelani ngeke agibele ini. He was conditioned. He was conditioned. Wase uyafika Jesu wathi uyathanza ukuthi uphile na makamphendula Jesu sekashita uthi bude lo ngangifaka sewuthi Jesu sukuma ngathi kukhona bekusebenza sothi Jesu ungasanaka kakhulu lokungasebenzi naka lo sebenzisa lo lokusebenzako buze kusukume lo lokungasebenzi sebenzisa lokulonako nyalo sonke isikhathi ekuphileni kukhona lokusebenzako lokungakwenda uphile kukhona sonke isikhathi kukhona lokungakwenda uphile kukhona lokungakwenda uphile kungenteka certificate ngeke tiphilise but kukhona lokungakwenda uphile kungenteka bungane nebuhlobo ngeke bukuphilise but kukhona lokungakwenda uphile kungenteka imisebenzi kuvalwe but kukhona lokungakwenda kuphila ngoba uNkulunkulu ulidwala ehlane uyalati lihlane lakho uyalati lihlane lakho wathi ke Jesu sukuma thatha ihlaka lakho uhambe masahamba ke lo muntu masahamba mabambutele phambili ukuthi uthi tena ukwende njani uphile njani uyabatshela ukuthi hey angimathi nethi ngibalo longiphilisile but kulo verse 8 uthi noma ngingathi ukuthi ngiphiliswe ngibani but ngiyakwathi la kushito ngiyakwathi lokungiphilisile kube ngilelivi lalisho uthite kimi yebazalwane awuhambe wadi ukuthi uNkulunkulu uthiteni kuwe akashongo kulala abanye kepha kuye washo mahambe thwele ihlaka lwakho nangahamba uphile njani angathi but kumbe nginaku uthite kimi uthi angisukume ngithathe lokushiwo nguJesu ungahamba ucala athi kulabanye uthiteni hamba ufuna ukuthi kuwe uthini uthini kimi uNkulunkulu nyalo ngoba sengihleti la sikhathi lesithi wabatshela wathi kimi kuthi angisukume ngithathe lihlaka lwami ngihambe kimi kusho njalo kimi kusho njalo ngicela sisukume sitawuthandaza sizathu semusa the reason for grace upon grace sizathu semusa kwenda lebe kukabi kube kahle kakhulu lebe kukabi kakhulu umusa ufike ukwende kube kahle kakhulu lebe kunganambitheki umusa ufika ukwende kunambitheki umusa wekwenda lebe kufile kungasebenzi kuphile kuphindze kusebende umusa wekwenda lebe kulele phasi kungavuki kuvuke sekunemandla umusa wenda number last abe number 1 umusa wenda lebe kungathandzeki kuthandzeki umusa uguculela tinyembeti telusizo bethi nyembeti tentokodo umusa ususa lihlazo nekuthi vela ulahlwa nginembeza ukwende uhambe enjabulweni nasenkululekweni umusa wenda umncotsho abe ngumncobi umusa ukwenda ube ngimake noma ngabe bekuthiwa sibeletho safa umusa uyasivusa the struggle of Hannah for years umusa ufika uthi this is the end of your struggle
umusa ngilona bloho kuphela lekukuthatha lathi into betingendeki khona lekwewetele lathi into atendeka khona. This grace lengikhuluma ngayo is what you have received, grace upon grace. Umusa etikwe musa. Hallelujah to the name, hallelujah to the name of the Lord, hallelujah to the name of the Lord, hallelujah to the name of the Lord, hallelujah to the name of the Lord. We bless your name, Lord. Yes. Oh yes, Lord. That's my uyaxoshwa mangabe uyabuthwa lo musa kusho ukuthi nawe ungabuthela lo musa usenzaweni yemusa usenzaweni yemathuba usenzaweni yesikhathi sekuthi nawe umusa waNkulunkulu ungachithekela kuwe ngalokuphathekako. Hana wathi mangabe kukhona lokwakhiya sibeletho sami kusho ukuthi kukhona futhi isikhiya lesingasivula lesebeletho. Oh yes, God is faithful. God is faithful. Nami ngiyambonga Simakazi uma sisebenzi endlini yakhe Simakazi lengadzingi bantfu labangcono, lengadzingi bantfu labahlakaniphe kakhulu, lengadzingi bantfu labanetimali kakhulu, lengadzingi bantfu labanemafavors labatiwa kakhulu,
lengadzingi bantu labanebantfwana labahlakaniphile nalabaphumelelako, kepha indlu yemusa, the house of mercy, the house of mercy, where the extraordinary happens. Loku lekufunza lokusekugcineni kungeke kwende, lo musa ufike ukwende, ufike uchache lebekucangene, ufike uvule lebekuvaliwe, ufike uvale labe kuvulwe khona kungafanele, ufike wende kuthula labe kunemsindo khona, ufike ulethe kuphila labe kunekufa khona, ufike usukumise lebe kungakhona kuhamba. Oh yes, lo musa, it's in abundance. Kumbe enhlitweni yakho kune-connection yekuthi uma singathandaza kanye nawe, you will realize the grace that is in abundance. Ungahambeli khashane kuleli altare, ungasonzela sikhuleke nje sifike ekugcineni. Umusa iti kwemusa, ngicela uthathe lowo muntu kwekugcina, sihlabelele ngekuthumisa uNkulunkulu, sanyenya la ukhona khona uthi Nkosi, makukhona lokungangivulela nyalo ngilesikhiya semusa, makukhona lokungavala naku lesolo kudla uncithike naku bekudla umtimba wami, impethu lebe idla umtimba wami ize idzilike ngidzinga lewo musa. Umusa. Thank you, Lord Jesus. Sing loud. Yes, walk like you know. Raise up on the face. Pray like you know. Lie like you know. Raise up on the face. I know His grace is up. I know. Babe nongcwele kulotshwe ngawe ukuthi wena Nkulunkulu unemandla yokwenda lokungetulu kwakho kwalesicelako nalesikucabangayo. Babe lothandzekako embi kwami nasembi kwakho, ume bantfu bakho, ume bantfwana bakho bakhangeta kule mbombi yemusa. Oh yes Lord, bakhangeta kule mbombi yemusa, bakhangeta kule mbombi yemusa. Ngiyathi Nkosi ukuthi noma ngabe lithonsi lemusa, it is sufficient to cool their heat. It is sufficient to kill every sickness and disease. It is sufficient to unlock the dead womb. Uhlale umfana la bekasola ngahlali khona. Oh hallelujah to the name. Lo musa wenele ukuthi angabuyele emuva nyalo aphilile ngemusa lesiphiwa wona. Lo musa usikhiya sekuvula la eme abesola ngconcotha khona, kepha lo musa mawubonakala wafike wenda lebe kumadima kwabalula, wafike wenda lebe kwa next year kube kwa this year, wenda kwa next week kwaba kwa today, wenda kwa last year kwaba kwa namuhla. No musa works transfers on your children. No musa wenda lokho tihlobo nebangani abehlulekile. No musa wasezulwini wenda lokho titifiketi letingakhona kwenda. No musa, no musa, no musa wenda tingapane betivalekile, wenda emabhizinisi labekamile, oh wenda emandla lebekaphelile abuyiswe. This grace is sufficient to be a bridge to help you to cross over. Lo musa wenda labe balahlekile bayithola indlela lekhaya,
nomusa wena lo bekancotshiwe abe ngumncobi. Thank you, Lord, for the sufficiency of your grace. Thank you for directing this favor upon these your little children. Ngoba livi lakho Nkosi that you desire to give your kingdom to your children. Akube njalo kuwe njengekukholwa kwakho. Akube njalo kuwe njengekukholwa kwakho. Oh yes, the God of grace that is in abundance upon you. Akube kuwe njengekukholwa kwakho. Asimnike lithuba uNkulunkulu sibuyele emuva.